Ole mata upu violence ya po mata upu eta uolo ta to te mafofau umalava ilo no tuleanga which is a sao ole violence eleanga ai te mana ola vo tali ona to tele nisi e relate le mata upu lea violence initial video safa pe ono uploading na to mo fa malo sei fo im fa mala mala nisi of yong pa ya le to a ole upu violence eta uolo e mafofau umatanga tele sawa ai ito tono le fiong pa ia le tua e ai le tu le lei o le violence e ai le violence o tangata o le tua o le violence la na o tangata o le tua la o tele o le tala no le tu le anga wala o tatu ilo o mai le anga a o la o tala noa i le tu le lei o le violence o le upu fai upu nei rungo tu spai o fai upu le ta unta o Yesu fa mai from the day of John the Baptist the kingdom of God is suffered by violence but the violent will take the kingdom by force. Yang au kau scratch si dia lesi por ala wingon na fai upu. Ai o lesi o le fa sa moina la o le mana yo fa sa moina to ina sa mo vi ele to to ina fa sa moina fa mai. Na fu mai taimi o Ioane le Baptiso na Taufaoa ai le malo le Atua. Fa mai fu la ia o avea fa malo si foi e la to e Taufao. O le fa sa mo to ina sa mo le violence o le Taufao. Toso mai bolai koso pa koso mai or makua imanga yo fa sa mo ngam le fa sa mo le context o le tusi o le mela le no ta ue le tu le o le upu le tau fala o tanga mai Paulo e fai mafa te inga auto fai tau ya Paulo matala anga o Paulo se fai tolu le fenga fona tu se Paulo o lo le olanga o Paulo sa wale kalesia alu Paulo sai le kalesia fa sioti tanto le kalesia na sa wale Paulo le kalesia feta ya i mai Yesu le na su ye le olanga o Paulo Saulo Paulo. Le loto ale na faonga e Paulo faonga se Paulo e sasa ile ekalesia ma ai le tu ile tua ma alu sa wai tanga to le ekalesia. Na tango a Paulo to e faonga le loto le na. Saulo alu lo fai nga luenga le tua. O to lo ale mena tu pu muli ane le olanga o Paulo. Fa mai na fa alima na sasa. Ke lo sasa le sasa Yesu. O Yesu e fa atasi na sasa o Paulo. Fa alima. Fa alima na sasa ya Paulo sa fa peona ona fia ai na no foi mai na fa avalea foi na ia tangata o la foi na o Paulo foi mai sai tonu le ngalu le va foi le tele yo me sa tupu le langa o Paulo na fasi tangata Paulo lunga tala inga na tau ai foi ala tu singa luenga suma fa foi mai foi yo le tu singa Paulo foi mai depress foi Paulo le mena o ye le langa ai foi mai o lana concern o le ekalesia tu so la tau ai tu tangata ma fasi o kangaka ai fi na wa Paulo fa ngale loto le la fi nga wa Paulo ta la ya Yesu o le to ta malo le Paulo le ala mira fa nga Paulo fa mai ta la Yesu fa upu le o le violence o la fa nga o la fu tau fa o tangata violence tangata ia na fa nga le sa fasi se fa nga ina le na i Paulo le ngo sa Paulo ko fa nga loko nga mai o satani ele ai la o le ala la ka fi nga o la ki ngang fu melo lang yun mele manga o mai Paulo le ai o mele manga o le tu o la toso mai fo e Paulo ya tau toso mai tanga te fa o le tanga mela na ta o le violence o le fa o nga sako o le loto mela na ta o le godly violence ta to fo melo fo upu le na fo mata la Yesu na fu mai taimi o Ioane le Baptiso na Taufaoa le malo le langi o Taufao fo e Taufao na mana o le tupo herota e fa ai po atu ile to o lua o lo noso ai musu ai Ioane o le mea lana na la ina tango ia pia i fo ia rota ave Ioane tu fal pui ona na mana o le tupo fa ai po atu ile to o lua o lo noso ele ami o tonu ilu mo le tua la tu rota ngata o le tua fa mai hei tupu ele ai li tupu ele ma fainga e fa ele mea nga i kalo le tupo lo langi ave le tanga to le tua tu fal pui ele ko sui ar kali ai fo ai Ioane ele fa penga fa la me fal pui fa pe Ioane ia fai poi ala le ai na fa o nga le loto Ioane nei pe ave anga ie loka ele sui ai la na mi o tonu ilu mo le tua e tu wana ie la mi o tonu le tua le pe loka pe kau ai kanga kai mai e tu lava foi e fai la mi o tonu le tua ma fai la fionga le tua me ala na ta o le violence o le si tu o le violence i man tu auto na o na fasioti Ioane ai le sui ara ta dia Ioane pe otia le ala fe mai le tu se revelation na fe mai le tara me wo o la to wola o le to e manu tangata i la to wola tai mi ar tu spa i tangata mi o tono le tua e ki nga fa la ku le o ki fe mai okay ele sui ele matu tu tinonga
I le mea tonu na whamai lo mātou atua. Whamai Yesu, tau te le laulangi, ai le o le laulangi o tau. O tau o tangata o le langi. Le awhi ua talia Yesu a dhe mali im whaola. Ole upa tuspaia. Whamai aua e te whewhe, i le whasioti na o le tino. Ia e whewhe i le whasioti le tino. Ma le anganga. Tasia tangata mwhaina whaia le mea nana o le atua. O laulangi nei tātou te iai. E le teimi e sa wā mai le laulangi. A o tangata e whaile loto. E tū le ami o tonu a le atua. Tangata na e whinau ki nganga whai mai laulangi. O le mele mako e manga o ai. E whai mai te whai tau tuspaia le ai. O le mele na whai mai lo o atua. Le ai. Pe o uma laulangi le kuka makau. A whai mai le atua ke kule kuanga vale. Kuku akasi anga o le kuanga vale. Whaile mea na whai mai le atua ona fu e na o e te tūdu mo le atua. E te le play minga laulangi pēa ona e tūdu whamasinonga. Te tū ana o ilo mo le atua o le fasili. O le ala utari e te uwha apea mai New Zealand. Pe wha apea mai la tuduna te iei. Auanga i koe launga inga Yesu ko se farsa. Lava ese le wha kirisiano. O le ala me whai te tū e tania. Ia kako o ia langa o le mea weisu inga o le o langa. No! E te tū i le ami o tonu a le atua. Fua mai le tala ta vita ia Solomona. Fua mai Solomona wa ula woti. La walu le ala o tangata uma. A ia e wha malosi. Ma wha atamatani. E whai le tama, ai whai e wha maalosi mwha tamatani. O lo whanau me o le tama, e le avei o me tamatani. A o lo whai o le whina ngalo le atua, o i ngalo e ka oi o e whai lo loto, o oi o le tamatani. Da tue whai loa.